Bekubhekeke kwekuthi kube lilanga lelithando nenjabulo yodwa endzaweni yasemkhuzweni kulelinye libandla engculwini ngaphansi kwesifundza sakaManzini njengoba bekubhekeke ukuthi magodi lomusha busisiwe Msibi longutishela ashade ngesincandamathe sakhe lesingutishela naso lesathiwa ngekuthi Ngibongani Mahlalela simanga ke ukuthi Msibi ngumfati webantfu njengoba enza ke kilo lijaha lakaDlamini uthite ke lomshado mawucala batheleka ke bakaDlamini baholwa nguye ke loyo longumyeni wakhe Msibi lokungimpumelelo Dlamini bafunge bagomela ukuthi kude ke umshado lo tawuchubeka lana njengoba Msibi akakavalelisi ke kahle kaDlamini kepha ke bevenge mahemhem busise utawushada ke lomuhla nakakhulumisana nemthatheli tetfu Dlamini bekayinvosa beyinebuhlungu kakhulu levedile kwekuthi yanele ke kuthola ingoti yemotolo uyalahlekelwa linyawo yathola imadlana yayisebenzisa kufundisa umkakhe kuze atawukhona kuba ngithishela uthide unele ke ukuthi watibona ukuthi angathi impilo seyingcono wamshiya ke kanjalo lokusekeva ke ukuthi sewutawushada nesingani sakhe lokuhlungu kakhulu Dlamini uvetile ukuthi umkakhe uze wammema emshadweni amtshela kwekuthi akaphelela ate ubona kwekuthi umshado wakhe uhamba kanjani asesive ukuthi uthideni Dlamini lapha kushada umfati wami ushada nalenye indvodza lo mfati lona ngamlobola ngikhipha tingoma ngaphinza ngayomfaka ecollege wafunza namuhla so uyajika ngesikhashana lesincane so ngitshela ukuthi yena hayi nesengiyashiya nangilandzela ngikhanza ukuthi utongitshela ukuthi uyashiya already umshado so announcewe ngala lengivu ngathi mina bekavele angiphingela bekenda letiga asesele ekhaya shothi ke bevele kunanzi bagcina kadecide ukuthi hayi sale sithathana so mina la lebe ngikucela kubo ngithi okay umshadweni ngeke ngiwumise lokukhona nangabe niyaqhubeka ngicela manje ninginike tingomo tami ninginike nemali yale certificate lasiphethe because so yohlakula ngaso kulomunye umuntu kodwa mina bengiphisela lekhuba ngiliphiselela ukuthi litawuhlakula la ekhaya namuhla so libeke eqebeni so uyahamba uyohlakula ngalo kulomunye umuntu ngithi ke mina angivimbi lutho but abanginike lokhu lengikuthingako baqhubeke nomshado wabo bathi tena usho njalo ngitsena ngibakhulumisa kule part le bathi hey enkosi thina kasithuthi la nali likhaya sivumele sishade dawubuya sitokhuluma lathi ke lami hey anginivisisi kahle bomsibi because lona nasashadela ngumfati wemuntu le ndvodza itangibopha nangixoshana nemfati wayo ngemuva nani kungenteka ya uthide angifike vele emshadweni uyangifuna kumnyama kubofu ukungifuna la mshadweni wakhe but umshado uqhubeka nawo but nami uyangi-invite ngicela ngibe khona lo mshado lokho niphumale ngekhasi niyiphethe ngekuthini sidine siyiphetha vele ukuthi umshado kawumi sibuye sihlale phansi silungise inkulumo singalungisa leti nkulumo bese bangakhuluma kanjani sesilungise nakulokula inyemuva kungakalungiseki mangaba khona lokwendekako ngansense ke nakhona lokwendeka ngasese cathi ngiyawulandzelela ngiyawusebenta ngemithetho ukuthi ungisite kulokwendekile ufisile mina nakubacolela ukuthi kusetshenzwe nje kahle mabangakhulumisana nawo futhi ngaphandle kwenkinga mina ke nabangangihlonipha sihlale phansi sikhulumisane futhi ngingabapha konke nalo kulenthi ngikhala kubonakele ke nasesonveni emakhekhe solo wahlele ebaleni titulo ke tide bamfu lebekufanele ukuthi tibe naye umkhwenyane nabo makoti labo ke bemndeni labanye babonakele ke sibadla kudla umshado ke ungakacali njengoba magodi akase ke alibhathe khona esonveni umkhwenyane ke naye akade ke abonakala atheleka khona esonveni umbutho wemaphoyisa ubonakele ngaphandle wazama ke lemideni lemibili kuyihlanganisa kuze ikhulume lapho khona ke bathathe imizuzu ekhathi esonveni emva kwetingxoxo waphuma ke umkhwenyane wakhulumisana netinsatheli uthide vele ushaya ngendvuku phasi wathi yena ufuna ukuthi kulethwe emalobolo akhe imali lamfundisa ngayo makoti kanye ke nalokunye lokuningi kuze ate ukhona kushada shilo ke kepha ukuthi yena inhlitiyo yakhe angayithambisa nabangeta ke bate ukhulumisana naye kahle hayi lendvu labayendako sibese ke ubese ke vele seliyacithwa libandla njengoba umshado awukendeki ke lomuhla kilo libandla lasemkhuzweni lapho bese kuhlotshiswe kucatshwa ukuthi kutawuba nemishado lomhle impela ngizandile Mpapane etindzabeni channel yemaswati mina Justice Dlamini sisemkhuzweni engculweni ngaphansi kwesifundza sakaManzini
Mina ngayithini le voice lengaka. Sitaba sidze ke lesi